Чүдәрле. Тоғанар бүгін 19 январ. Күйдегі соқылықтағы жылқы базардағы 2-ші бөлім аттар. Бұл жерде азыр баклашка ташталып, азыр аттарды текшерүү башталды. Негізі кирген аттарды алып салып көріп жатат. Мында чоң аттар келиптир. Кетигинде кызыл кийимченин аты келиптир. Салгыла. Азыр бери акырын. Чүдө. Азыр бакалашка токтосо, анан акырында маалымат алып көрсөтөм. Бака видеого лайк басыңыздар. Азыр. Энчек мына кара канча? Мына карат канча өкөм? Мына канча баасы? Бери бурчу. Бери бурсаң. 2 асы 5 жаш экен. Бою канча бунун? Бою 1.60. Bir salып туруп, кайра бери келиң, чүдеч, салгың. Сала бер. Сал, бир салып турган келич. Чүдө, сал. Азыркы аттын көк кийимчендин 250 миң сом дейт. 2 асы жылкы экен. Номериң барбы? Номер. Ислам Айкеники. Ислам Айкеники болду мына. Болду. Баасы 250 миң дейт, сала бер болду. Чүдө. Эмил байке, мына чоң көк ат сиздики? Көк аттын жашы канча? Мына теңге көк, мына кызыл шапканын жанындагы көк аттын хажайыны менин жанымда турат. Азыр ары бери 4 жаш. Бул улагы кандай? Улакка эми жаңы үйрөтүлүп атат да. Мына ушу көк аттын бою канча ушунун? 1.70. Баасычы, баасы канча деп атасыз? Баасы 280. Баасы 280 миң. Так, каяка кетти? Мына жакта жүрөт. Мына ушул көк ат. Бою 1.70, баасы 280 миң. Жаңы үйрөтүлүп жатты, 4 жаш. Номерди айтып коюңузчу, номерди. 500 мен 16 50 32. 05 мен 16 канча эле? 50 32. 16 50 32. Азыркы көк чоң аттын номери жана баасы 280 сурады. Үйүрү бар экен. Үйүрдө 1 жыл жүргөн экен. Азыр таксыр салып атат, мына сакалчан. Ушул көк аттын мына ушул көк ат болчу, 280 деген. Бою 1.70 экен. Мына аттын баасы канча экен, аке? 350, жашычы? 2 асы экен, баасы 350 миң сом экен. Кана салыңчы бири. Баасы 350 миң. Мына атта жакшы ат экен. Инчек бери бастырың. Мына ушу жакшы урат экен, жашы канча бунун? 3 асы. 3 асы болгондо 6 жаш экен. Бою канча ушунун? 1.60. Улагы жакшыбы? Гарантия. Баасычы? Баасы 250 миң сом. Номериң айт. 0700 27 50 61. Сал эми бул жака. Ары бери чачып таштачы, эйлеп. Сал бер мына. Кызыл курткачанын инчектин атына байкап көрүңүздөр. Негизи. Сал. Азыркы инчекти. Сал. Качтыр. Сал. Сал. Мына кызыл. Оппа. Акын. Чүдө. Сал эми ар жакты көзөп. Чүдө. Бизде улак эле болуп кетти бул жагы. Мына бурлат да жакшы бар экен. Акырын. Не болду? Аттагы астын көтөрүп чапшып кеткен, бирок жакшы бар экен. Мондо бир жаш бала. Салгыла, Сал. Ушу бурлаттын баасы канча мындан? Баасы канча дейт? 200 дейт мына бурлаттын баасын. Мына кара канча кара баасы? 350? Жашычы? 3 асы баасы 350 миң мына ушул аттын.
Азыркы мына кызыл курткачанын аты дагы жерде ат мыкты ат экен, көрүңүздөр. Анан азыр мына ат дагы жакшы барып атты, алдын көтөрөт экен, бирок чапчыбай эле барып атат. Бери бастырчы. Жашы канча бунун? 3 асы. Бою канча барып калат ушунун? 1.60 ат го. 1.60. Баасы? 230. Баасы 230. Аламанга чабылабы? 230 миң сом. Номериңи айтып коюң. 0709 80 69 69, а? Чү деп дагы бирек салып койчу. Мына ушул курсактап ат экен, аламанга чабылат дейт. Кадимкидей улакчыдай болуп кийинип аласың го, а? Жашы канча бунун? Кыштыбы? Бою канча бунун? 1.55, а? Баасычы? Баасы 200 миң сом. Мына улагы барбы? Улакка салдыбасың, а? Мына баасы 200 миң сом. Номериңи айтып кой. 220 93 48 0220 93 48 48. Ар бир аттарды аралап койчу бир. Азыркы бышты. Баасы 200 миң сом. Бой 1.55 дейт мына. Көрүңүздөр. Жерге эңкейин деп алдыңыз ба? Эңкейбесиз. Бунун баасы канча экен? 150. Мына таксыры минген аттын баасы 150 миң экен. Мына. Бою 1.55 ат го дейм. Койдур. Лоп чыкла, лоп, а. Койдур. Кой бер, брат. Кой бер, чүдө. Чүдө. Кой бер. Hadi. Lop, молодец. Gel. Baştan gel, baştan kaç kıla. Koy da. Koy lop. Şuda. Ane, mına qara toqmuşun urvat da canlar. Kaç. Şuda. At neyse sekilip çöretken. İyi. Mına tibe kaldı, tigine düşmök. İyi, ehtiyat tağla. Qaturat deyim mına Ali. Şuda. Bastır koy bu at işte. Hazır mına ola 350 ming atkan. Qancha deb basın? 120. Jaşıça? Ekası 5 yaş eken. Bası 120 ming so'm. Sal. Biroq kelbeysizmi? Bo'pti. Qunanmi? Beri jaqinroq kelib to'xtab. Shashmay ma'lumot bersangiz. Qarataydi satamiz. Mına qara qutqaçan. 200 ki. Tay uyg'unammi? Tay ya? Ticaret tay. Boyu qancha? 1.63. Bası? Var 180 ming. Bası 180. Nomerni aytib qo'yingiz. 773 Aha. 04 29 67. Mına uşul tayın nomeri jana ma'lumotunda. Qazayın janında turdu. Boyu 1.63 deydi. Görüңүздөр. Atlar bugün köp kirgen biroq. Satılgan atlar жоқ. Жақшы. Mına bizde attardın. Bir ham salib qo'ychi, brat. Mına ушундай аттар турганда bizde. Сала бересиз. Мына бакалашка дагы салып коелу. Дагы бир аттар текшерип көрөлү. Бир 50 сом, 20 сом болсо чардан, Сала берле. Көрөбүз. Адаш 5 миң салып болмаз, 5 миң өз мененке, бирок салсаңыз. Сразу атып. Мен бакалашкада кетип калам го. Көйүп кетти бакалашка.
Sala berdi. Daярдаңыз, акча коёсуз. 5 сом. 1000 so'm olib qoldim. 1000 so'm olib qoldi. 1000 so'm olib qoldim baklashka hozir. Mına 1000 so'm var. 5 çol enke alasın. Ara mına içinde 1000 so'm var. Gördün ara akırın bir-biringерди ете atıp sallam. Mına taşladın. Ketdi. Çüde. Vay bejikler kaynaklar. Mına bir ket. İşte. Bir. Naldı. Bir. Taşla. Taşla çüde. Enke etme bratına, enke etme. Engirmegile. Sal. 2. 2 qara attık. Salsana re. Sal brat, sal. Sal ver. Kaynaklar. Çüde. Çüde. Sal takan. Biz atlar doşintip görüyoruz. Nok. Bir oldu. Enke gele davay. Bari birbirinden mi oldu? Oha çüde. Ya bunlar çıkmayamaya oynuyorsun bakalım. Gel çüde. Salsana re. Kaynaklar çıkartırlar. Emir sal çiğnim. Çap. Bunlar kara kaş katlar görgüler. Çap. Mına ola. At süretken biroq sekretken biroq süretken da. Yedi kaşı oldu. 2 burada kalmadı. Sal. Çüde. Sal. Salgıla. Sal. Apaluza. Sal. Apaluza şaşma. Sal. Koy ver. Kaynaklar çaltınlarım. Mına 1000 so'm mına enkeyine jönel enke bersin. 1000 so'm var. Emir. Çüde Emir sal. Beri ortarak taşla ver. Mına жерге düştü. Sal Emir. Enkey sıralım. Sal. Apaluza çatçı. Apaluza gittik. Mına karat. Akılın. Ades. 3 oldu 3. Apaluza 3. 4. Apaluza 4. Çüde. Apaluza gel. Çüde. Çantaya mı geldin? Tarttım. Malades çüde. Mına karat ne degene ukmuş. Ukmuş. Mına karagaş katını men açım gereken ukmuşurdum da. Çüde. Mına kızıl şapkaçanın karatı görgülüm mına. Mına atam. Mına. Жақшы, öte ukmuşur koydu hazırkı. Alır. Emir, toxtat dur. Lan basın kança deydi? 200 kem var dedi da, ukmuşurdum da attı görgülü. Jaşı kança gelişin? Жаңасы. 4 yaşa. Uşol mына hazırkı қатырған Kızıl Şapkaçanın nomeri, hazır mende nomeri var. Бұл Stepnoyda çalıp жүрген at. Так, hazır номерин айтып koyun. Так, Мелер деген байкенин аты болчу. Hazır айтып koyun. Так. 0508 070 544. 0508 070 544. Çüdep sal ver. Негизи азыр көрүңүздөр укмуш сүрүп кирип койду. Мына көрдүңөр. Vur. Çüde. Engdirmegile. Başka bir paftar kılıp koş canağında. Жанагы бир жана эмен көрсөтүп кой. Tetinde var kösetip alsana. Düşkende vuruyor. Ketти ара. Engdirme vurur. Vurayım Emir uşeden gir. Hayda. Çap. Kalk düz kalk. Düz kalk. Sal. Tüz kalk. Koy tura koy. Çöre. Bul жака алып ал. Алып ал, башкалар энке берсин. Sağır jigitler gılan attı görgөскү. Бүгүнкү бизде ушундай жылкы базарыбыз.
Bu karakta çoğat eкен, bak. Butunda berçi var eкен.